yebo isango lakho lona lisavulekile isabonga Jesu Kristu eyinkosi ngiyabingelela umfundisi wakujali baba omama nentsha ne-Sunday School egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje ngibonga ukuthi namhlanje ngibamba amahlelo ngikhona la ngizodlulisa ubufakazi bami njengoba ngasho last week ukuthi since sisegruphini kamama Maseko wasicela ukuthi sibe sifakaza egruphini siphinde sizofakaza lana, so ngizofakaza nje ngesifundisi esisitholile nge-Wednesday siyama young adults. Umuntu ukhulile mara yazi ngithuse ngomntwana engibiza ngoKhrutman ukuthi thina sasibiza abantu ngabomalume, sokuyithi thina abomalume ukuthi sibizwa ngama-young adults ukuthi hayi abantu bayakhula straight. So isifundiswa esisitholile besifundiswa ngokukhula emseni nasekwazini inkosi yethu uJesu Kristu ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi njengoba sasiphila nje singayazi inkosi yethu noma sasicanga ukuthi siyazi kodwa singazi ngemfundiso sasizithola, and then safika saba nenhlanhla ukuthi uNkulunkulu asidonsele la ekhaya lethu nasentabeni kaJehova yabonelela. So ukuthi sifikile sifundiswa izinto uNkulunkulu azifunayo nezinto uNkulunkulu angazifuniyo. So umama esifundisa nje ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ungahlali ezingeni eliyi-1 njengoba ufikile njengomntwana makakhula akahlali esitejini esi-1 uyazalwa and then aqala ukugaqa, aqala ukusukuma, ahambe agijime kanjalo aqala ukukhuluma nani. So besifundiswa khona kubaluleka ukuthi simfune uNkulunkulu ekumaziyo, sifune nokufundiswa njalo. I think bengilamela i-podcast enye soyevile ukuthi beyikhuluma nje ngezinto eziningi, but ikhuluma ukuthi abanye abantu basuke babe ne-agenda ekutheni baze uNkulunkulu. So ukuthi maybe mhlawumbe umuntu njengoba ukuthi abande ekhoya wakhuluma ukuthi abanye abazalwane bakhona ekhaya lezi befuna umthandazo kuphela bengafuni injumayelo. So kubonisa umama ekhuluma esithi ekutheni simazi ngokujula uNkulunkulu uzogcina esethemba ngezinto zakhe ezijulile uma eyazi ukuthi inhloso yethu ngaphakathi isuke iyini, ukuthi umfuna uNkulunkulu ngokwempela ufuna uNkulunkulu ngoba nakho uhlushwa ingane, ufuna uNkulunkulu ngoba nakho uphelelwe umsebenzi, ufuna uNkulunkulu nakho ngoba unento ekuxakile or ini. So besifundiswa khona ukuthi uNkulunkulu kwamele simfune yena ngokwakhe, sizilethe kuye ukuthi siyakufuna simfunisise size azi yena asithembe ngezinto zakhe ngoba uNkulunkulu owaziyo inhliziyo zethu nokujula kwethu. So yilokho nje kuphela bengizofakaza ngakho ngesifundisi sitholile nge-Wednesday uJesu Kristu inkosi.